Sani makin iraga pacang lajahin indik pidato basa Bali. Om Swastiastu. Kompetensi dasar ring rene makin memahami teks pidato lan menulis teks pidato. Tujuan pepajahan mangda alit uning tata cara nyurat teks pidato sani patut. Tegas pidato. Ring sajeroning bahasa Indonesia, pidato nalar ke baos pidato. Inggih punika membaosan majeng ring anak tiosan. Mangda sane kewedar presida keresepang saha kelaksanaya. Pidato niki maduwe tegas persuasif utawi mempengaruhi orang lain sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh yang berpidato. Untang pepelajahan tengrane makin indek wangun pidato basa Bali utawi struktur teks pidato bahasa Bali. Indayang uratian teks pidato basa Bali sane wenten ring buku Udiana Sastra kaca 3 ngantos 4. Laris wacen teks pidato punika. Sani makin yening sampun puput ngewacen sinah alit presiden nyelehin utawi mengklasifikasikan wangun teks pidato, struktur teks pidato nika kepah dados 3 paletan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama pemahbah, kaping kalih daging, pinih untat pemuput, pendahuluan, isi dan penutup. Sanika pertama pemahbah. Paletan puniki wenten ring ajeng. Ring pertama sejeroning teks pidato. Sane makin indayang uratiang teks pidato punika anutang sareng teori sane wenten ring buku paket. Napi manten sane patut wenten ring sajeroning pemahbah pidato basa Bali. Kaping kalih paletan daging utawi isi. Ring paletan puniki wantah nglatara indek unteng utawi tema pidato. Iriki wantah sukseman saking pidato punika. Napi pikoper sane jadi keunggahang oleh sang pemidato. Unteng utawi tema pidato nika akeh nanging presida kesorohang dados kekalih. Untang pidato punika wantah pikobat sane wenten ring serahini segadi indek lingkungan, mendekati bencana alam, pelestarian lingkungan, nuwah sane lianan. Maka sami pepaegetan sareng palemahan utawi alam. Sane kaping kalih indek sosial. Sekali budaya, bahasa, narkoba, luasan lianan. Maka sami niki mepaiketan sangkaning keuripan manusia sareng manusia, utawi interaksi sosial manusia dengan manusia dengan bahasa Bali kuasaning pawongan. Pinih utat pemuput utawi penutup. Pemuput wenten ring paletan pinih untat utawi terakhir ring struktur pidato basa Bali. Indayang makin uratian teks pidato punika anutang sareng teori sane wenten ring buku paket. Napi manten sane patut wenten ring paletan pemuput.
Sane makin uratiang video ring YouTube indik imbel ngwacen teks pidato. Larah pabinayan ejaan basa Bali sane kaangen ring video lan ait-ait angen serahinu. Sane makin puputang pelajaran ring rani makin untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.